Dave, nagunsa pa mo ka? Nag-write sa next episodes for 647. Ano naman? Napam, dahil lakaw. Pag-ilis na. Ha? Basta, kuyog na lang. Hey guys, it's me, Dodong Dave, and welcome to Island Souvenirs. So for today, we're gonna do my cut and style Sinulog shirt for, of course, this year's Sinulog. And of course, what's Sinulog without all of the accessories, right? So what can I say about Sinulog? So Sinulog, kay Cebu yung kaya siyang event. If you say Sinulog, Cebu yun ang suot sa utok sa mga tao. So street party, parades, everything colorful. So, how should I do my Sinulog shirt? From here, makapili ta from headdresses, embellishments, and of course, t-shirts. Time to pick our shirts! Sundan ni Balaghay, maoy atong dungog. Sayo nga gipari sa paglihog sa sulog. Pangadji o panampit, alang sa Santo Niño. Ihalad ang kinabuhi alang malibay. Gusto pa man akong kailangan. Okay. Hala, ang to, diri mo gyud ko sundan, grabe. May destiny, may din mo pugnan, may. Time to pick the accessories. Sinulog. Pwede ka mong pili yung own style. So according to your taste, pili lang ka. Pero pwede sa di ka mag-himo yung own design. Marugod kita, pili sa itong own destiny. Ay ta sa pagtambol kay nibot ng panahon. Sinulog. Sagit ug kusog. So right now guys, gi-cut pa akong t-shirt. So if ganahan mo makakita sa akong gipahim mga t-shirt, nami fashion show this January 19 sa SM CEBU North Wing at Tanawa. Here's a surprise! Catch me January 16 dito sa SM CEBU Atrium alongside other Cebu content creators. So I will pick from 10 of my lucky followers as long as you post your Sinulog OOTD, hashtag Sinulog 2018, hashtag Cut and Style PH, hashtag Island Souvenirs. Once again, this is Dodong Dave signing out. See ya!